I dalje ništa. Ovo je prevara čovječ, ovo je normalno. Ja mislim da će mi biti prije. Fucking vruće. Trešćik si tu. Možemo odjedno. Ovaj video nije bio u planu, ali slučajno će sad biti. Nemoj dirati. Čekaj, ko je najblaže? Ćemo krenuti od najblaže. Najblaža je ova, da? Ništa ljudi, Živjeli. sretno. Ajme, majko. Ajme. Koji smo mi jadni. Ovo je kurac ljuta, šta je onda ovo ostalo? Ne smiješ pit! Kao, trebaš izgledati, to će najduže. Ma kurca boli. Jesi pit, okej. Ma kurac evo te. Aaaa! Snojim se. Da mene znači problem. Kroz cijelo tijelo. Znači ovo je najblaže. Da. Kakva je ova crvena? Ja se nadam da je barista. Ili idemo dalje? Iduća papričica. Gromče. Probujemo onaj, fin. Ova ljuta. Ovo baš ovdje. Ovo mi se skoro sviđa. A onda je ovo uradila svoje i ono. Ovo je blaga. Ovo nije ništa. Hoćemo i cijelu. A da. A nije vata, meni vata. Da. A je, sad je meni. Hoćemo, se vidi. A vidi se jedno, evo. Šta mi date da pojedete sve ovo? Dam ti još jednu papričicu. Da. Ne. Da. Da. Fuck. Jame. Nekaj su ovo traume. Fuck. Ovo djeluje, samo ide prema gore. Nije mi toliko loše zapravo. Baš žari. U grlu mi je katastrofa. Ano, ovo je grozno. To uvijek plaćam za to. Nije da je ljuto kao... Ne, ali samo... Čak neugodno, nije neugodno ljuto, nego je... Nego baš fino. Baš je onako uživaš. Znaš to ono kad pečete rošti pa lagano legnete na to, ono malo uživate. Ćemo ovo malo sad opet. Daj, ajde. Ajme, ovo je grozno. E sad koja bude od 1 minuta. Opet crvena. Natrag idemo na ovu. Ja to neću više staviti u usta nikad u životu. Ajmo se vratiti na ovu žutu. Ovu, Ajmo ova pomiješat prva. ovu i ovu. Ajde. Daj. Da složim. Ovo je griža. Šendvič. Izgleda baš kod cvijet. Sve šta biti ukusno. Nije. Neće biti gadno. Na drugu stranu. Fuck. Ja. Dođemo do kraja. Znam. Ovo je predobro. Ovo je to. Kad će ovo prestat? Ne toči si mlijeko, samo mlijeko je preljevo je po ustima.
pojeo neku sad cijelu. Pojedi. Ajmo, evo. Jesi li dokazao? Evo, Andreja će ovu. Jebem ti bak. Ame. Još Evo uvijek. mi turi plina, onak, ogromno. Fuck. Kad izahnem van, onda mi je onaj kao vrući zrak, taj. Ajme, meni, ja moram samo mlijeko imat u ustima. Ja sam treba pričao za dlake usta. Fucking shit, ono daj preskač. Ti sutra moraš kužiš sjedit na školici. Fuck, da jebote. Dakle, Ivan Andrašić, ko će pojesti cijelu ovu? Ko će pobijediti? Probaj da će inače umreti. 3, 4, 4,5, 4,75. Samo da gulači. Sad! Sve. Vuče! Ovo je pomaže. Pomaže kad samo gutneš. Grlo! Evo ga, ovo je sad je. Ovo čak još više boli od ovog. To smo negdje u nekom videu vidjeli. Neko da više je slobodno. A kako mi grlo peče. Kurac! Ne smijem disat, kad dišeš onak baš gadno. Dajmo umrit. Sorry. Vidi ima isto majicu, vidi. Ne vidim pojma. Onda tamo ovo probu bananu. Dobro kad se pomoći pomoći. Ja umiram trenutno. Nećem pričat, fuck! Ma ovo sladoled, da je ništa. Lika. Samo mrvići. Katastrofa, Ne, baš ko da ne želi nestat. Ne, ovo Ne sad želi izgleda... otići. Sad izgleda kod ovaj sladoled toliko odvratan da ga mi onak jedemo cijelo vrijeme onak... Fuj! Aj sad se vrati na ovaj dio gdje smo počeli jesti sladoled i zamisli da jedemo najodvratniji sladoled na svijetu.
Ovo morate napraviti iz jednog razloga. A to je da shvatite kako je, da počnete cijeniti to kad nemate ljutine u ustima. Kad je sve normalno u životu. Ajde, grizi sve. Što mi date ako ovo sve? Još jedan paket. Sad je bio dan žena, za sve žene na svijetu odgrizi to. Challenge. Koliko si ti odgriza? Ćeš popola. Ne znam. Ćeš popola. Replay. Evo, toliko sam odgrizao. Bez obzira što bi ovaj najgore to je. Zašto bože? Ja ovo ne mogu pogledati. Krenula. Nemoj ga brzo pojesti, nećeš ga imat. Da. Sam ga preko usta onak. Preko usta ga. Nemam sladoled i papriku u usta. Reci nam nešto o sebi, Andreja. Dakle dolaziš? Tužan je moj život. Umjetnički dosta. Andreja pokušava poletiti. Da, i nije dobro jest sladoled kad jete biti papričice jer mi sve gore i gore. Sve. A mi odmah krenuli od najgore. Ljudi, na šta je sladoled, ovo ne prolazim. Nemo ga jest, sam ga stavi i onda ga ostavim da... Brzo se ugri. A brzo se ugri, jebi ga kad jezik žari. Ne znam, ovo je... Ko da nestane i onda dolazi opet. Neće sad opet dolazi na jezik. Aha, ovo, stvarno. Tako mi je život. Problemi nestanu. Onda dođu opet. A sad ovo stvarno. Isuse, aj zamisli Čabi Bani sa ljutim papričicama.